Шөне технологизем вғыда перегетлеме шиндывазыже техникына жанма күленхи пурныша самайшы мылатмамай барайшы. Апла бүленде негесіре аслы ыруризем ішре ұзығырны меслетсем, паянхигунда ырысын юганашпа болышны. Ялғужалыхенче шағы уйрымақ білдерішлі. Республикари агропромышленность комплексін ветеранизем күйенебе шинедірза ішлеші. Хальхенже візем вырмар дырыхен күнжулебе адаланывебе палашреш. Хастарзембе пірле шүреве пирен пулдарулых ушкыне дедухря. Шыржыв пуласлыхе шединеген рура. Пызыгах маршкул зенженде малашлыхра тывандял республика ятне шулешеклегензен варензе духаща. Хызене білу бараганзене гура, шеденю хышын шеденю думадал бынаща. Ветеранзем житсе гурна келге школя, верене учреждение негисления, кунда чилай гуша директорда ишления Николай Афанасьев яджбехи зеплензе драть. Веренегензем вадраяхын гына булинде, матурда терле енле пулдарулла. Учительзембе аджазем тырышныбе, тада ялхалыхи булышныбе, игибинде вишімішулда хастар ердюжи яджбе музей ужылна. Шкулды аджазень перлежевебе тыван енетлы, родная сторона деп бірінде галетларах вырсла. Онда берін аджазем педе теплен терле енле ишлеші, вуны направление бешлеші. Ошана ебір пенде доғыржы тоғырмышылда ергелезі яныда, шавындан ба экспонация нумай бұштардымыр, шак музей вали. Николай Афанасьевичin килне жүртіне ғайзы жүрерімір, оның мұжырыбе, нумай галашырмыр, аслы херебе, Ольга Николаевна ба, педе нумай экспонациян бұштардымыр, хадырлерімір, кайран чилай бұштарын засын, тарандаспа, лажаба, жағанда тиезе келдемір. Николай Афанасьевын ывылхереде ятлы зумла. Музей ужылны гонвызем ашы яджелі ядарлы фонд пужарна. Унданбай шулзеренех келге шишкулда, веренюре аван әлгерзе бұраганзыне, хастар учительзіне палырцахав халандарайша. Ветеранзем тыван жыржыван аслы варжинже пушхунызен яджебеларны палыгумне де житреш, чыры жежексем хужеш. Сымахмай абелизгалардас ундаврашне ергене гердезіже, кудырықре Геннадий Ямуков пызык тюбе хывна. Вармар дырыхен эшхелебе палашма житне хастарзыне фермер, хын хужалықне дегдарца жүреря. Иртне өмерін тағырвунным шулезенже ергеленне пірлежу, херах алы гектар жинже шырулмиларца үстерня. Игибінде ултымы жинже Ямуков фермер хужалықе булзадына. Падемішле шырлаптыге пинде улчыр гектар бадан лажать. Бұл шутран пинде екшері жытыр бол, шырулме шыргеріх пілі гектар ежынать, ыты хура буза. Кажал вармардары генже уйзем нюрек курманба бірех. Хышпір культура тибебе бетня. Ямуков хужалы генже үсне тыра, паян падембех пүлмере. Кшал тырбул пальдерге менехлары, нуман средний пальдер херщич сетня духсабына в бункерном весе. Кшал дачам нахлары шул забахрам. Кшал, конечно, хагезем. В виде июня тезегалама была и я балазом хақан загарыш, дистопливо, удобрение. Пить еще малах маркел. Хали иккемеш чыгыру езене тербейлемеле, шагишре фермера ялғалығы булыжать. Хужалық пағавырлық па ішленіне хыназемде гурзайненжеш. Кшал пилик сорта акса, ларца вернее. Но очак поздний сорт симпатик Надежда Бурбули зашла. Ранее сам тип сигарет, чем уже манкшал партия. Шырулмене икшіржетмел гектар жинжеларца юстерне вғытсемде булна. Туғыжа хузана, Самара, Мускава, Дагестана задаща. Техника баркне тепрен жинетня. Патшалықты каксене саплаштарны пызык пулыжу, тет фермер. Ал уража варзаяна, республикаре анышлы хужалықсын ежінже тебір бірлежу Владимир Ивановын. Оның история шерім жүлгайла жерін мабышлана. Шақ хужыра шырлаптықне вуны гектардан вишебінде икшірдаран жидерня. Егибінде вындатым шулда вылікчірлікпе ішлеме жұларымыр. Вара арабыш агроферми банкрода гайзан шак ферма пүлімізіне туянза вылікчірлігізе адымыр. Пірім шулне шырбуш әне изекілзе сава бұшларымыр. Паңги күнна елзен періне ұлтшыры бұшранықларақ икшыр вадыр белдегетіне саваганны. Сом берге галаза ғара стык пілдерге жол байылзен, шижібінде 40 литрдан ерцегарымыр. Күшол нумайрақ болады жанап бар. Адаланса бұраган хужалық раялана хешпур. Вылық шүжуісе бынымай видезене шинеце пурынма юрықла жая жидерзі бымала. Малашлық алартыны тіллевде сағалмар. Паянгунда вадыраяған жины шлет. Специалистем тадақта кирлине гура кыжал бір жамырға ветеринара вренмеяна.
Пачалық бұл живебе анлын ұзу күрапыр ебір. Шак фермана бұшлазама да ебір грант иліне. Шемье ферме депір. Умбеки виже раз иліне, виже грант иліне. Техника туяны жүне де ұзу күрапыр субсидизм бе. Паңигунда елзен фон беліктерлі субсидий бе ұзу күрапыр. Республикари агропромышленность комплексен ветеранезен перлеген пайдажызем, кудырықри хужалықсем хавғаланза ішленине, пермай шенемайзем жыраныне, адаланза быныне ырлаза, пызы хак паджеш. Ямуков Геннадий Николаевич фермер хужалығында ытларақ был уйгер культур зембешледінде. Тырболы, шырулми, тады культур зембеде. Уйзене бұқсан, вот малдан да келсе көрінші, паяндан деп бір юлашку үйра көрдімір, уйзем пиде тып таза, хитре, мен уйхерінде уйзем таны, агротехникасына ергелі бұғынса бірашенде. Жак Иванов фермер хужалықны келсе көрзан, калат бірінде теплен, ялгулашыне пілеген Шимбек Кадардать Владимир Анатольевич. Пуластығы пызықы. Межінде зесен вылікчілікрен хайнемайланде, укша денгелеші, ялгужалық культуры зенде хайнемайлы, Волгалатінде шинзем шулдал кебек әшле бұл чердезе, ялгужалық культуры зене ағасы бел уйхербеде, вылікчілікпеде әшлет. Вармарды культуры жүрденжі ертнега нашлура Сергей Артамонов министр ветеранзыне ялгужалығынжи паң ел арудыруба балаштаржа. Пухыннызыне хумхандараган идузыне хуравларя. Округ пурны жібе кызыкланса жуладухнызыне ыры зынюганашпада әшпеде яланах пулышма хадир пулнышын давдуреш. Чавашенгаларам Валли, Алиса Александрова, Вадим Владимиров.